از لسریک بدنگ اولالم وک قلنگ بریندار جرفان مابم جکراوان هستی خون حال بکن و درد وی خریدیه از کال کرم نه تنه سال ما هفته و روشی دم دهرک مینا چم و کانی همان در باز دبه بیت و بزانی کلو درد خریدیه از کرم وی حالی کلو درد خریدیه از کرم وی حالی ایوارا و سر خیره و تماشاوان عزیز از مسعود بروکی پیشکشوان برنامه دیوان رومان و هلبستان پیشبری و تماشاوان عزیزم تماشاوان هجا دوی خلاقا ایرو دا از درقا یک جرفشن بیرین کرده ما سویتا بره نمر شمیل سلیم الاسکرو بکم و لگوری درفت بکارم یک دو هلبستن نمر پیشکشی و تماشاوان عزیز کم تماشاوان هجا و هر وسا دوی خلاقا ایرو دا دو میوان گرانبها هلبستوان هجا بدیه عجو و هلوسا هلبستان و مامسته زمان کردی برز هوار گبار میوان برنامه من و تماشاوان جا هلوسا چه پیامی و هبن هندکارن بکردی لسر مال پرام بنویسن و هم بکارن زیده در فرد میوان خدا که بکارن هلبسته خونی گرانبها پیشکشی و تماشاوان عزیز بکن بری کو از بچم خیر هاتنا هر دو میوان رزدار بکن از برقا نمر شمیل سلیم الاسکر و تماشاوان عزیز را بخوینم هلبستوان کردالوگ و اتنوگرافی ورگر شمیل سلیم اسکر که در سال 1928 لکردستان آسور لگند آخچه کنده باجار کلبجر هاتیه دنه. هید جوانیا خدا دیروگ و ادبیات کردستانی را قوی دم ناو و دنگی وی جهولی نیم بون علاقدار بیان. نمر شمیل الاسکرو دبستان ناوین آماده به درجه باشتن قطاندیم و پاششین دبستان ماموستایی یا بلند آکومارا آذربایجان غیر دبستان بلند پارتی الباجار باکوی اونیورسیتا پداگوگی آذربایجان خلاص کردیم. هر سه دبستان بلند مدالیا زیرین کتا کردیم. لباجار کلبجر کردستان آسور نمر الاسکرو سروک رخستنا جوان کمسامول بیه او مدیر دبستان والی باجر و سروک دیروگی برنگه که نافدار دایه مشاندن وقت ماموستد دما سروکتیا شمیل اسکرو دا رخستنا جوان کلبجر ده گلمپریا یکتیا سوویت دا پیشبرکا سوسیالیست در ریسا یکم جی گرفته بون. در سال 1990 پشتی که کردستان سور جهلا ارتشا ارمنستان و هاتا داگرتن به نچاری جیانا خون وک پنابر لباجار باکوی دوماندیم. نمر شمیل الاسکر لبا خبات خونی جوارکی و خبات خوی ادبی و زانستی لیکتیا سوویت و در وی ولاد وک شخصیت که نافدار هاتیه ناسیم. به کردی و آذری هلبست نویساندیم. ماموستا شمیل لسر خبات ادبی و ماموستا جگرخون تیزاخوی دکتوریای نویساندیه و دستانا ماموزین و احمد خانی ورگراندیه به زمان آذری و وکی دنجی دسیری داجی فقیه تایران ملای جزرین عبدالرحمن حجار و عبدالله گوران به صدان هلبستن به زمان آذری بله گریم. هر وها فرنگو که زمان آذری و کردی آذری نویساندیه. به وی یکی آرمانج گرتیه.
کردن لآذربایجان کو زمانê wan asîmîle bûbûn ji nû ve zindî bikin. Dîsa yekim ferenga qafiye yani zimanê Kurdî û Azerî jî hêla mamosteyê mezin ve hatiye çapkirin. Mamoste Şamîl emrê xwe yê bêwate bi derêya ronahêbûna Kurdan de borandiye. Bi xwe di vê rêyê de çendîn ku rastî zext û zorê hatibû jî bi şêwazê jiyana xwe tu caran tawîz nedaye. Di sala 1978 bi sedema kurdiyetî dike, 4 salan di zindanê de dimîne. Di nav rewşa çetinayî de bi pirtûka bi navê Lal Keç destana helbest û 20,000 rêzik di dîroka tevkuşîna gelê Kurd de nivîsandiye. Di vê eserê de helbesta xwe nîşan daye li dijî bêmafiyan ku têne kirinê. Di dilê Nemir Şamîl Elezker de timê evîna Kurdistana mezin hebû. Ew tam dildarê Kurdistana Sor bû. Mirov dikare bêje ku li Kurdistana Sor ciyê her kevirî, her darî, her kaniyekî dizanibû. Ji bo Kurdên ku di nav Yekîtiya Sowêtên de belav bûne, wataya Mamoste Şamîlê mezin li ba dilê wî tekane şervanê ku tê dikuşiyan û di nav Kurdên Azerbaycanê de. Navê Şamîl Elezkero di nav wêjeya Kurdên Sowêtistanê de navekî eyan e. Navê wî tê kişandin wek rewşenbîr, mamoste, helbestvan, walger, xebatkarê çand û hunera Kurdî bi nav û deng. Mamoste hê di dema dewleta Sowêtê de dest pê kirî heta dawiya emrê xwe kar û xebat dikir ku Kurdistana Sor ava ke. Lê sed heyf ku mirazê wî Kurdistana Sor nebû. Hesret dil da ma. Nemir Şamîl Selîm Eskerov di roja 20 Gulanê 2005 di 77 saliya xwe de diçe ser dilovaniya xwe. Rehma Xwedê lê be û ciyê wî behişta dinêbe. Guhdar û temaşevanên ezîz, di dema Nemir Şamîl Elezkerov de belge fîlmekê de êşa welat û bi taybetî gelekî ber wê pirtûkxana ku mala xwe de ava kiribû û zêdetir 3000 pirtûkên ku dikaribûn pirtûkxana cîhanê re pêşeng be. Temaşevanên ezîz, malbata Nemir Şamîl Elezkerov çeka a di destê wan de pênûsa wan bûye. Bi wê pênûsê vê malbatê şerê parastina çand û ziman, nasname û erdnîgariya welatê xwe kirine û dikin jî. Bi rastî jî dîrok û erdnîgariyê bigire ku yek bihûst axa Kurdistana Sor tu peywendiyê wî bi van her du komaravan nîne ku li şerê wan her du netewan hat serserê Kurdên hejar û bindest şikest. Lê mixabin dîsa mixabin, divê em destê xwe bidine ser birîna xwe. Nemir wiha dibêje di helbesta xwe de. Bûye, ê derdê me bêjmarim, şixulên me dijwar bûye. Li warê xwe em bêwarim, çima îro li warê xwe bêwarim li nav dijmin navdar bûye. Çima îro gelê mêrxas, maye tehzî, maye pêxas, lawên egît, xortên gernas, bo neyar re beytar bûye. Millet maye gelek lîpaş, em rebenin dijmin qelaş, gel hûr dibe li bin beraş. Şamîl pir meke fikir, aliyê gel her çax bigir, şikir hezar şikir, feryarên me dîdar bûye. Ewa jî yek ji helbestên Nemir Şamîl Elezkerov bûye. Rehma Xwedê lê be, ciyê wî behişta dinêbe. Temaşevanên ezîz, niha jî daxwaz ji hevalê rêjî dikin, her du mêvanên me rêzdar bîne ser ekrana Berban TV. Êvar baş. Êvar baş. Serasa çawa dubara hatine bernama me li Berban TV.
چاوان باشن. باشن سپاس هر هبه بله. و ام gelekî spas kirin ji bo ew agahdariye ku te dana mal nivîskar û ku helbestvanekî hûlûhêja ku bi nav û deng yani em jî kê zanist bûn divê de gelekî spas were. بله. خوشکا بدیه اگر بکارن خب بدن ناسین کرم کن. Ez Bedi'a Haco, Neviya Haco ma li Rojavayê Kurdistanê dayîk bûma. Min xwendina xwe li bajarê yani gund bajarê Tirbispiyê kir heta duwazdeha sefê duwazdeha peyra nêzîkî salek û nîvê min li Helebê jî xwend textorî lê mixabin ji ber hinek sedema min nikaribû berdewam bikim. Ez li Bakur derbasî Bakur bûm li wê derya Zewcîm sê zarokêm çêbûn ji sala 1988 ve jî kê li Swêd dijîm. باز کن و دوباره خیر هاتن برنامه من gelekî لبان spas. تیوی از بچم خیر هاتن ماموستا هوار گبارش کنم ماموستا هوار دنگم باشته ودن Yes, denge de pizem. بله Denge mi ti? بله دوباره خیر هاتی برنامه من چاوانی باشی ماموستا Basiyavat kem hun çawane. سپاس دکن کرم که هونچه خب بدن ناسین بو تماشاوانه من Ya ihtimalle denge min hati xoşti ve yiwe nayê. بله دنگی تا بو خواشته بله کرم که دنگی تا باشته Ez hawar gabar ji Şirnexim dibistana heta bi dibistana Amedeyî min xwendiye. 1996 derbasî Başûrê Kurdistanê bî me. Nivîskarim derhênerê şano me. Niha li wergeha Penabereya Mexmûr dimînim. Ben. Spasiyavat. سچاوا دوباره خیر هاتی برنامه از جاره کتی وگرم جمع شما هلبستوان آیجا شما بدیم اندکارن هلبستوانی چاوا جمع و چه اندکارن نکی زیده برفرن درقا هلبست خود و فکر خوشی لسر زلال بکن کرم کن گدار یاوت gelekî spas. Ez karim bêjim hêjî tebenekî biçûk ve min helbest nedivîsane bes min gelekî dixwendin. Min helbestê Erebî dixwendin, min helbestê Nemir Cegerxwîn helbestvanê hêja min gelekî dixwendin. Heta eweke min hebû wî çaxê ew ê teknîkî wanekê nebûn hemû me bi dest nivîsandin. Eweke min a biçûk hebû me tê de nivîsandin. Pêşevê taliyê min hinek gotar hinek helbestê biçûk bi Erebî nivîsandin. Lê peyra ev heya min piştre helbest da alîkê. Yani weke nivîsandin weke ew lê ev heye şoxlê heft heşt sala ez lê vegeriyam û ez dixwazim weke bêhtir bi Kurdî. Yani ji ber ku helbest hestê mirov têne ziman. û ji ber wê yekî gerek bi zimanê dayîkê yek bêje ku encex yek eribe xwe bêne ziman û wan hestê xwe bigihêne ê xwendevan yan jî ki ê guhdar. Peyra hinekî klasîkê helbestê min hinekî tevî hebin. Hê min ti pirtûka çê nekiriya bes ez hêvî dikim ku di wextekî nêzik de ez karibim yani bigihê ewa asta ku pirtûkek çê derkevê dora nêzîkî seh çil helbestê min hene. Ez gelekî bi helbestê kevin jî ki ê klasîkî ez weke bêtasîr bûm. Min gelekî Ehmedê Xanî min xwendina yê Cegerxwîn yê mala Ehmedê Cîzêrî min xwendina.
يعني افقلك تأثير كر بس ازنها هنا كي تخوازم جبركو يه كلاسيكي هنا كي بزحمتية جبركو دور دا او ترازو هيا دبيت البي هري قوتن او نا او استام جيدر نكت مجوي ترازية بس هنا كي وكبه اف هلبستي نو اتخوازم كو تشتكي وكبه نابينا جوتار وهلبستي ديا اللي دي سدور دا يعني او هستك ويكذو خوازي وان بجارتنا وان جوتنا واناكي بآوايكي بهتر جوتاري بدوتر از باوركم كو يكاري بين زمان و سری دا جهانی زمان کو وک هلبستوان نامر جگرخون یعنی جملای جزیری وان هلبستوان مازن کو تاثیر آخون یعنی باندور آخول سر و هیچ کن و دست به هلبست نویساندن کرد یعنی جور ده هلبست نویساندن جمع و چه بون برای نکی فکر آخو برده زلال کن و هروسا چه بر همه و نها بر دست هنه که یعنی جی بکارون پیش رو جی تکا بر دست خونده وانا کرم کن نها هلبستي من حمو من او كرنا بس هي وكا برتوك نهاتي تشاب كرن ان شاء الله ده ميكانيزيك ده بلكي ببهارا وري اسكاربم لآمد تشاب بكم برتوك هنجي ويشاخي اسكارم باوكي دي بوشينم هكذا فيسبوك ده هكذا اوي ده كو بقي دستي وانا بلكي از انستيتوا كردية ستوكهولم هيا اسكارم هناك برتوكي خدين مور في اوي پیروز و امجلی بنده نکو انشالله بسر کفتی او بر همه و به چاپ کرنه بگه جبر دستی خونده وانا هلبسته و بر دست آمده نکرم کن هلبسته خو یا جتو هلبسته خون اگر بکرد و دو هلبسته سر ها اگر باشتره اگر هلبسته يعني شاد ویژن برفره کارن وی هلبسته آخون اکو واجبارته کرن که با تماشاوان بخون بله دنگي من بدنگ مايا دسنگا مدى بدنگ ددا ودلو هنا بمدل رزينا قيرينا من كسنا بيزا دناوا سري مدى بلار دبي مينا دنگي هواري وپردا گوهي مدى قتينا روي من بويا هزار پارچا روي نكا زنگار گرتي دا لسر ديواركي ديارا لكس نابينا هستري من زواب ونتكاني كي شعبي مدولر ناكبن دبن دلوبين جحري رهي خوينا متشاني بدنا من دا دقارينا سينور دبن ماركي كور وخل قوريا من دبيتشا من بين نفس دهيرا ندكو جا نجي دبردا لي جان لبر بهيز دمينا شفن طاري بخون بداوي نابن بالجيفي من دبسي خور ستريني خد مجي من دا دچكينا كندكي بأخر لسر شاخي هيفيه من هيلين ودايا لطنبورك بيت هيل دخا وسترانا مرني جمن را دخوينا دزيندانك كورو طاريدا بدرقه بروناهي سرو سقمنا زمهريري من هم بيز دكا لديسا بيتونا ددلي من دا متشوطينا زاري من جيكي دي طرسي وأزلال بوما ببرسف ماما لبرلنجي فرمانداركي بيقول كوماف وناس ناما من جمن دستينا دستی و ساو و دنگی و هر دنبم راستی هلبسته که گله که یعنی به تاثیر بون ادم یعنی به باندور بون یعنی چند هلبستوانه ما از گودار دکم یعنی در نوا هلبسته خود ایشا سربیهاتی ولد که و ایشا نوا هلبسته خود گله هلبستوان بگونه کارن سربیه هلبسته خود نکی فکر خود زلال بکن کرم
ناوی هەلبەستا من هەستێن بندەست یعنی ئەو تشتێ دلێ مرۆڤ لە کوتەنیکارێ بێنە زمان کو هەر جار چینۆر هەنا کو هەر جار تشتێک پێشیەدا هەیە کو یعنی نەبەس ئێ سیاسی ئەم وەکە کورد ملەتێکی بندەستن شخۆ زەختەکە سیاسی سەرمە هەیە لە هەر چارپارچێ کوردستانێ لێ دناو وێ دەژی ئەز وەکە ژینەکێژی کێ زەختەکە جیڤاکیجی هەیە ئەوژی دهێلێ دەکەوێ ڕیاک و گەلێک هەستە نان تکارێ ئاواکی زەلال و ژدل تبێنە زمان یعنی ئەف ئەگەر بێتر جوواکەمە جارێکێشتی تبە دنەوە جوواکێ دەژین ژنا کورد کەچا کورد دو جارە ئێش زۆرداری زەحمەتی دیتیان سپاس دەکەم دووبارە خێر هاتنە بەری کو ez biçim cem mamoste hewan peyamê temaşevanan eger bînine ser şaşê ez bixwînim û Liana Nadirî divê Alim Demîr êwar baş mutlu akşamlar kardeşim spas dikim kekê me eger bikarim bi Kurdî binîse spasiya we dikin bi rastî Tirkiye me ewnîne mamoste Edir bilind bavê Metin divê ez qurban hûn tev da bixêr bin spas dikim silav û hermet tê me jê weran kekê Wezîrê İlyas Mirzoyev êvar baş birayê Mesûd bi xêrhatina mêvanê wê hêja dikim spas dikim û silav û hermet tê me jê ji terakekê wezîr İrfan Ka Sorî silav û rêz bo te mêvana bi kekê Mesûd silav û hermetê me ji tera kekê İrfan û helbestwana hêja Hinara Tajdîn mamoste Mesûd silavê min we û mêvanê we hêjaran spas dikim silav û hermetê me jî ji we re Liana Nadirî divê êvar baş bi xêrhatina mêvanên hêja dikim spas dikim û silav û hermetê me jî we re Gulçe Hecû divê şev baş ji we re şev baş jî ji we re û Ala Rengîn Can silav êvar baş we mêvanê we re spas dikim kekê Elî silav û hermetê me ji we re ez ê niha biçim cem kekê hewar mamoste hûn dubare xêr hatine dikarin li ser helbest û her wisa ser zimanê Kurdî jî hinekî fikra xwe zêde zerar bikin kerem bikin dizam dengê min tê we da mamoste hewar belê tê kerem ke Mesûd bele Migo hûn ne tenê helbest wan û her wisa mamosteyê zimanê Kurdî ne jî me dixwast hinekî em û temaşan gudariya we bikin ser em bêjin karê xwînî mamosteyê tîye û her wisa helbestin jî kerem bikin hinekî fikirê xwe zelar bikin dengê we pir qut tê bes ez bele kerem bikin bele bername me ser helbest e eger helbestê we hene ser helbestê xwe yani berhemê xwe zêdetir fikirê xwe zelar bikin kerem dengê me tê bele dengê te baş tê ez ji were helbestekê bixwîne en zat çi dêjî kerem weldiya zed kerem ke mamoste hewar kerem ke قەت نەنویم باوەڕ بکە نەنویم حتا چووکە سبحێ خوارد گوهدارڤانê awazê wê yekemîn ez bîm giş min xiyal kir danê ava kir got oxira kir na ama çima an ez an te bi ewrên xemgîn li dîv hevdinêrin bi axîn û kesira te re deşt silav sekînên ji çiyan re çil misîn gulên nû bişkivîn li hember evîna te mîrê daristanan bejna xwe tewandin şe'lîl û bilbilan hêstir rijandin gul û beybînan pelê xwe weşandin mêrg çîmen û terazinên sozanan reş girêdan hebar çi dibe çiyayên bilind
رێبدن ئەڤینداران dilên xwe yên xemgîn bitewînin we mil daye ber milê hev hûn bilindin bi salan meşîm negihatim evîna xwe dayîka me ji xwe re birin qet kirin em bîne xwediyê welatê navî ji zimanan re qedexe duvar min de tişta herî erzan xwîn mirin hêstir û muhacirtî ye ez li vê dê û tu li wê dê di navbera me de têlên ristî ewrên reş û xefkên faşîstên dest û derdixwîn xwe dihecînin bilbil ji gulan evîn ji dilan û ji her tiştên evîndar bêhtir heşte dikim dixwazim te himbêz bikim qet bernedim xem xeyal û ramanê min giş ji bo te bin bes welat bin dest e xwîn û hêstir bi hev re diherikin qêrîn û nalîna dayîka guhan kerdike gund û dehlên te dişewtin heval têsketiye post dişewita dengê şervanên azadiyê ezmanan diderizîne vedraşîne hêrs û kîna xwe ya sed salan diqetîne zincîrên koletiyê ruhnî dide şevaraş dixwazim bêjim û ji te re binivîsim ji dûr ji xişandina mar heta stêrikên ezmanê welatê xwe ama qedexe ye spas destê we sağ yani dibînin çi dibînim yani di nava helbesta we de çi êşa millet yani derdê welat û bi taybetê we serî de canî ziman ku hûn li kampê de çendî çend sal e wek perîşantî halekê dimînin hûn helbestvaniyê karê mamostetiyê jî dikin gelo çawa wan her du kar e yani we helbestvanî karin nek fikran sala bikin kerem ki mamostet min pirsê min divek ji ber ku ez dengê we nagirim ez hema tehmîn dikim hûn dixwaze çi bêjin ez ne ez zimanzanim ez bi vê wesilê dixwazim tiştekî bêjim di Kurdî de yani beriya televîzyona we ez pir cihat bêjim dixwazim vê dê jî bêjim di Kurdî de navê tişta niha em dibêjin ne helbest e navê wê rist e helbest dema tu ristê tînî têxî haletê gotinê stranê hingeh dibe helbest halê hazir ev rist e yani ji ristinê tê ji hûnandinê tê ji ber wê ez rist bikarbînim ji bo temaşevanê me jî hûn jî fêm bikin niha ez ne ristkarim yani ez ne ristvanim ez wêjevanim zimanzanim cana wisa hêstên xwe dinivîsim nixwe ne pirtûkekiya mina rista heye û ne jî wisa pir ristê min nivîsandîn hene ji ber wê qisîrên hebe bila heval bibexşînin mamoste hewar ez wazanim dengê telefona we girtiye lema jî deng baş nayê we de yani ji hûn dengê me baş nabîzin eger dengê serrast bikin yê gelekî baş ve yani ji deng dubare dibe were tu jî dengê min baş nabihîzî na dengê te gelekî baş tê me da dengê we gelekî baş tê mamoste dengê we baş tê dengê te heman bêje qet ez peyvaş te fêm nakim zaten kamera jî sekinîne gel min em îdare bikin ez barim şebekemekê me zeîftî têde heye xuşka vedê dengê min baş tê we de rostin dengê gelekî baş tê ez bawerim bekî ji internetê li wê derê zeîfa tabê çima we nekişin bes li cem me gelekî deng hem xweş tê hem jî gelekî safî zelal ez wî pîroz dikim wê hesta
هەلبەستاوی هەلبەستەکە گەلێکی خۆش بوو ئەس دبێژم هەلبەست ئەو دبێ ڕست چ ناویتە لێتکێ لێکە ئەلبۆم تشتن یعنی یا گرنگ ئەوە کوت هەستێ خوا بگۆتنە بگهێنێ خوێندەوان بێ یان یە گوهدار بێ و ئەو هەست گەهاشتەمە یانی ئەو کرێکی خۆشی هەنی زماندا هم وەک پەناهنده یعنی مهاجر دمینه جی لی دسا برداشین حول داده خدمت زمان کردی و سرپیخاتی جیانا خون ایشا خوشی دناوه هلبست خدا هونان دیه دینه زمان دم مخواست ساعتای خوش بله هم بس برن نکید لسر بله ما مستحور نها دنگی ما باش دیودم نها باش بون Kerem ki ez kemekî difîzim belê. Mamoste wago ez ne helbest wanim lê din helbesta jî dinivîsin. Gelo çi bandor li ser we kir ku we dest bi nivîsandina helbestan kirin? Vallahi Mesut em li gerîbiyê ne em muhacirin em hesretê dikişîne hesretkêşin ما ام هلبست نکشین ننویسن و که بنویسن راستن دویدیم بله راستن دبی ما پرسه که وها و بکم دبی هلبستوان یعنی او تولرانسا که دبینه ایرو ایش جانا ولی ملت خود دبینه دبی دناو هلبست خود بینه زمان دا وک هلبستوان ما مستحوار نظام دنگیم باش تیوادم مسعود تم مصطفى بدي عرب اخذها دم هلبست هات از هلبست بيج هيك دنگي متيوا دنگ نويم باش هم زياده طرف هلبست بين الجوا يعني زياده برساوك ناكن دنگ نويم بله شكو بعدي اگر فكري وهاب لسر هلبست وان و هلبست نویساری من نها روژا ایروین زیده بونه لسر میدیا جواتی مدکارن نکی جاره هلبست وان مهنه به چند زمان دیجی زمان بیانی یعنی غیری که دیجی دنیسن مدکارن نکی فکره خود لسر به زلا بکن هلبستوانی کرد پره یعنی لباکور لروجاوا بس وقت قلتي كلك هالبستاني هيجا هنا لمقابل نبز معنى كرديني لسانا يعني از الأوي لباكور مثلا قلك هالبستاني هيجا هنا يك جوامي بيلماز أردوغان بس بتركيد نفسيني يعني هالبستيوي آستك قلكي بلندا بلکه اوجی که مثلا کو زمان مقدخیا مثلا کو او انستیتوی که ما نینا کو زمان پیش بخی حتی ما بخوا نها لور لسویده مهنه که زمانی خوی کردی پیش و بدیم یعنی خوب خوا ما خوب فری زمانی کردی کردیم یعنی از بخوشی که ملور سوید ما مستیا زمانی کردی کربو بس جان از زمان حیدی پرتوک دست منت کتن بكردي كو ازارو كاراو بكم يعني ام الجوتنا قالك جارا اتخوازم او كي بدي سينما الجوتنا كي بين مسكني از بكردي پیدا ناكم وابناء جهه خمجينيه لدي سجي قالك هيك تسليم نبي يك بنفسي يعني في زارو كي ما هنا ايكو بايبرا ورن اوجي زنگيمونه كي دي زماني كردي جبركو هلبستوان به نویسکار به وکا بلکه تبخوشی بهیسته یاشار کمال نویسکاری که کرد بو خلاتا نوبلستان لی بس بترکی نویسان وک هلبستوان ترکن بله نه هلبستوان بو رومان نویسان گلک رومان نویسان گلکی بنابودنگ بو گلکی بکردیتیا خوشی سر بلند بو و هر جار دگوت دگو زمانی من کردی تیره نک جبرولو اف
يعني أبر هم حمو بنا ملك ومالي ملتنا دي جبكو زماني واحد ننویسان در جبروی که کرکا ام زمانه خودی در کردن هر چکاس که ماسی تیده به هیدی ورده ام جی دکاره بن زنگیمونه که بدنا زمانه خوا زمانه کردی و گلکی باش بی ماموستا بله از پرسکه واجب بکم یعنی هون و ماموستاتیا زمانی کردی جکریه لسویده ایرو نکرد تن او زختا کلو ولات ما یعنی آسیمله سر ملت ما هیا هر وسا لدروی ولات جی ولات اروپای یعنی یم ملت ما زاروکی خودشین درس زمانی کردی او امکانیت جی هیا من گلک جارم خوشی 3-4 سالا رفتویده ماموستاتی کریه بسویدی لی برا ما ببخشین باشه کردی ما باکور یعنی زاروکی خودشاندن درس زمان ترکی چون زمان دایی که اواجی یعنی والید که پیش روش او زار زمان خود دایی که دور دکبه بله تراست بیجا یعنی اوجی که ماسی که میا بلکی زمانه که وقتی که هنگی دو و دریج لباکور وکم زنن اسمیله بونه که جواکی چه بونه اسمیله بونه چه بو که وی کسایتیا کردی کم کرن و هیچ حتی وقتی که کرد بخو بهور بکن که او دبن يعني او دبن آسا تركا دنا مدنيات وسيفيلاسيون حموش تركي داس بيتك يعني وي وقتها الباكور دجيم من يعني اسكت ما ويا دكو الور حتى كردا بهور كو نبا الزمان يعني كولتور چاند همو تشت تركي خوبه مد پیش بلبرن يعني او كبتكاري سمبولا بيشكتني وهاتنا va درجه او دمجيوا دمايا راستا لفر وقت تجي يعني السويدجي السويدي يعني نزيكي تشتي بيزانو صدو تشل زمان دايكي دبستان هذا جماعة في زاروكا يكو زمان دايكي فري زمان خو ببن ليكي ماشي دي سهنا يعني ام حفتيه درسك كردي تبان دورك مازن السر زمانك هكا المالي دا كردي نوي اخفتن وزماني كردي قهداري نكن اجديا خواج بافي خوانا يعني او ساعتا دبستاني بزماني كردي ويش قاسي باندورا وهبي باور نكم تشتكي هو قاسي بهزبي بله اوج دمینه سر دایک و بابا یعنی بله دایک کاره شونا چند ماموسته بگره که زارا خون کاره به وی زمان مالی پرورده بکن مگو برنامه مدرسان هر لسر هلبستانه اگر هلبسته و بردست آمده بون کرم کن هلبست ما و تماشاوانه بخوین برا هوار بحثا پنابریه کر کوچبریه کر راستا امن هال اوروبا دجين صدي صدر وشا مقلك جياوة چترا لي او دوربونا ولات هر دمينه وكا برينك دلي كيدا هر تلكيجا ولاتي بي تشقاء ولاتي بي تالي نابي ولاتي ما افسوه بين صالة سويدم قد روجكي از نفكري ماكو سويد ببي ولاتي من هر او حسرتا ولاتي دلي كيدا يا جبرويكي اجي تخوازم رستكي بيجم سر پنابريه ديسا كتم خمو خيالا وتوهاتي بيرا من وينين كبن يك بيك رشو سبي درباس بون برچاوي من دلي من شوطي خويجي كت قوريا من ازملول بوم رندك كتن چاوي من از خمگین بوم کلگرین بوم
جه حسرتي دل برین بوم لێ سۆن دخم ئەس بناو و نیشانەتە تا ساغ بم ئەس بەرنادم دۆزاتە خۆشتێ گوهێ من دەنگێ نالینێن تا دژمن کەتیە گوند و باژارێتە وێران دکە تالان دکە دشەوتینە خوین دڕژینێ لەسەر ئاخاتە لێ ئەس چ بێژم نزانم کەنگی لە تەڤەگەرم لە وڵاتێ بیا نییە ئەس کۆچبەرم وەک تەیرێژ ڕەفقەتیای ئەس بێ باسک و بێ پەرم بێ یار و بێ دۆست و هەڤال لە چارە سەرێ خۆ دگەڕم بەربێ کەتم ژڕێ دەرکەتم شتە دوور کەتم ئاخ وڵاتێ من واسه براسته وقتا گداریا هلبسته چونکه هم لخریبی غربت دمینن و جوالا دورن دناوا هلبسته ودا یعنی مهاجرتی هم چاد ویشن پران بری و اش زحمتی همو دناو دا دسته واسه و گلک سپاست کم از اجاره کدی وگرم جمع مامسته هوار نظام دنگی باشته و دنگی میگه خو وقتی زحمت نگن کرم که به جاری تا ام پرسا زیادتر نکن چونکه مثلا نکی زحمت یا دنگ هم بکری و چه های کرم که بیشنم گوداری و دکن بسر هل بست تمام باورم هر جاری اینترنت لوالیت وسا چه دبن نکوی جرادن جی ما مستقیما لبروش آوا خواسته به برنامه بودن دستانه که زحمتی چه بون از اینها برای کجا که ما مستحوار نظام دنگیم باشته و دنگی تا باش نوی اما هکه دنگی کرم کن ما مستم گوداری واد کن کرم کن بله شوا بدنگ بخملینه ای ستیرین لعزمانا کلیل قادر تعاف دایا بصون ز پیمانا سنگا عزمان از راموسم بقیرینا ایش و جانا رینشتیمه لحیویاتا لسر ریکا بیریوانا من جترسا اویناتا دل پیچایا ببرینان دا اجی کسی را و نکم پایتختا هسترین نارینا جاو گرتیما جه هستران نا بینم خملا نسرینان وکی مروان رینشتیما لنا با ایشو قیرینان مهو سالان از دجمیرم بیم گرتیک جبیر کری زوستانا برف و هرسان بیم شکفتک ویران کری herkes dilket keni lehva ez dilkaniya girî gulên dêma xweş nîşanin li min dîsa vazivîrîn dilê xemgîn li hêviya te li min dîsa vazivîrîn li ser singa evîndaran du çavên te bi stêran têne şiştin her êvaran Dûrî singa gulavkirî ez ê çi bikim ji baharan Bahar sare tar û mare piştî çavên dost û yara Şeva bêdeng bihêlîna kul û êş û derd û jana Dilê xemgîn ji birîna biye bîka gulistana Tu bî xewnek girêdayî li nav ewrên zivistana Li hêviya te ez diketim reş tarîka van zîndana reş tarîka van zîndana şevke spas dikim rastîn spas dikim ya Mesut heke dengê me tê te biborîne psîkolojiya vê halî pir nexweş e tu zanî nizanî dengê te tê nayê kê dengê te dibîze nabîze nizanim هر هبه هوار هر هبه ام فلك يا دستك خوش
ام کردستانی نه برا ام ولات کردستان نه اینترنت ما هون زانه چه آنه خوشکا بعد حالا هم برا باخن دوک دنگی و بچه در نظام بله. جالیم بوده بله حوالی هوار خوزی پرسکریکا کردستان بس اینترنت تنه بانا خوازی اینترنت دبلا قد تنریا بله راست هره بین کلکی سپاس ما مصطفى دعاء جمع سوترا بيجا بلا وشترا بيجا تجمرا بيجا ستوديو واخرا بيجا والله اف جارا وين خويا يا في بروجرام ازي بوشينم سپاس بکن راسته سپاسیوات کن از پیشکو جارا کدی پیام تماشاوان بخون برای تماشاوان ماشی نخیدن هم دوی پیام وان بخونن و هلبستوانا هجا دوی هنارا تاجدین هلبستوانا هجا که هوار هر بشین سپاس کن و ماموستا درویش سرحدی دوی سلاو ریز جبو تماشاوان بربان تیوی جبو هر دو میوان هجا و ماموستا مسعود سلاو سپاس کن سلاو ریزی ماشی بوده و هنرا تاجدین دوی ماموستا یکم بو زاروکا دایکه ماموستا یکم بو زاروکا دایکه بله دوی زمان مالی به کردی به یعنی او زمان کردی گیاستین سمیلی سلاو شو باش واشانا خوش به سلاو سپاس کن سلاو حرمت ماشی ورن ابراهیم قاسم ایوار باشن ایوار باش که ابراهیم سلاو حرمت ماشی جوارن سپاس کن جبو پیامی و که ادوارد سلیمانو دوی جبو میوان بربان تیوی سلاو ریز مجی جبو که ادوارد ایرفان کاسوری دوی سلاو ریز که هوار سلاو و حس کرنا خود شینم جبو گل مخموری سپاس کن و سلاو ریز مجی ورن البستوانا هجا هنرا تاجن دوی کسر و حسرت والد جو هر کسی دکه هلبستوان و دنگ بیش راست تایمینه کنیاس ایوار باش میوان هجان سپاس کن خوشکا تایمینه سلاو ریزه مجی بو ورن و ماموسته باوی متین دوی از قربان دست خوش به ماموسته هوار سپاس کن که ایرفان کاسوری سلاو ریز بو ماموستا بدیه حجون سپاس جبو هلبسته ته هستن سپاس دکن که ایرفان و هلبستوانه ما سلام سیابن کارا تورپاک دوین شب باش وشان خوش سپاس دکن که سیابن سلاو حرمت ماشین جوارن و ماموستا باوی متین دوین بگوره ماموستا هوار از قربان گبار دنگی خوش ته تماشا راستش ماموستا هوا دنگی تا باش ته مدار دنگی ما باش نای وادا یعنی از واد بینم از اجاره کدی و اگر جمع خوشکا بعدی اگر هلبسته و بردست هفن چونکه برنامه سر هلبسته براستی هم دیده اوا خوب نسر هلبسته تماشاوانشی خوازم گداری هلبسته بکن کرم کن هلبسته اوینداری هلبسته اوینداری جیب اگر هنا بس بري هلبستا اوینداری از چیروکا بکرتای چیروکا وی هلبستا خو بیجم دیا من کچا جمیله چطو بو و مروفا که گله کی زانه و او بو یعنی گرکا کو هکا خوندناوی هبانه گرکا پرتوک نفسی بانش با کو شاخ دیروکا کردستان زانی بو و ایش و ظلم و اواکو جدستی ترکا در باز کرن لباجار آمده باوی وی خمقاندن و سرگون انادولی کرن پایرا چار برای و دروکی دا کشتن دیسه سرگونی بنی خطه بون یعنی گلک ایش و جانی وی هنده جبرو که شاخه که جوان چیروکه که گویتی من هنه که با آواتی هلبستی نویسند کرم راسته
ايش كان زور دای خوش تی بیرا من رنگیتا کدرین کونار دخطین روین تدا ایشن دجوا دشین چاوین تدا خوش تی بیرا من بهناتا بهنا تتنا شغاري بيچاي دستو تلي تدا بهنا بهنوكي هشكري قل هشكري دبيسيرا تدا بهنا حنا صور دبسكي بورا تدا داي كاوكي جاران كلامكي بيجا بلورينا كلا دلي خوا بكسركي ناف دفو ليفي خوي زوان دا تدارينا ببريني خوي بدرمان تدرمان بك حميد برينا كلامكي بيجا بحثا قندي بحثا چياكي چياكي سرنخون بسر قندي ويران دبكا بحثا دستو لنجن طفزي لسر برفا سقما سري صالي ترسا چعفين زاروكا دا لبر بيسيري دايكي ستوشكستي لبندا قلين توبين بي بخت بكا داي كلامكي بيجا بحثا باجاري شيني بكا بحثا فرمان صور جدادقها سينماي بكا بحثا وريسن چارمخا دشبقين رنگ طاريدة بكا بحثا ميرخاسن بيچاردار گورستاني بيناف بكا داي بحثا قفلين قرتيا رفن جنبيا ذريا كوچبريا بزوري دا بسرميان بزار وبزمان بكا داي كلامكي بيجا وبلورينا كلا دلي خوا بكسركي دناب ليفي خوي زوان دا تدرينا ببريني خوي بي درمان بكا حمي برينا داي بحثا باجاري شيني بكا باجاركي خمجين وچعفشيلو لسر ترمي ملتكي خون ونداي هيفي شكستي بكا باجاركي ديوار هيرفي دبن ازمانكي مرن باران بكا بحثا باجاري آمدي بكا داي كلامكي بيجا بلورينا كلا دلي خوا بكسركي ناب ليفي خوي زوادة تدرينا ببريني خوي بي درمان بكا حمي برينا داي باز دستی و صاحبم براستی البته که گلکی به وقت به تاثیر لسن روسانه ایشا ملت ما ایشا گلی ما گرانه گلک او ماندن جاره به ناسیانه نیاره زدکاری ولات ما هانیه ما خواستنه که گوتنه که لسر و او زیده بکم گوتنه که جمع کردی ما روانه یعنی سویتا بری هم به طیبت روانه ایرو حق ظلم زورداری جهاتی سر گله مدام ام کرد دیسا جی سر حق استش رم دویجم خود هفته دو ملتا بیر همه باشه ما کردم ایجا خود هفته دو ملتا بی آخری جمعیت آمد گفت خود هفته دو ملتا ها در همه هم هیچ دو ماهی گوان مانه راستین جی وسانه دیسا جی ام کرد حق ظلم زورداری لیدسا جی رحمت لیمم ملتا که آشتینه هر دسا گل آشتی آزادینه بله راست بله تبحثا اوي كر از سر عشقو اوینه جی از بله البستجي بيجم ايديم كارين درباسي ما جاي جو وقتي تاجلكستان ده هوا الهوار بله مستحور انك انترنت يعني جدا بله بله خدي وقت مستغندية ما خدي تمنكي دريج بدي تربي ورعي عشق وفين ورا ديواري ترسو شرمي راكا ورا درجه دلي من شورا بكا تو گنه بي از گنه كارم تتيرو بربز برين دارم
تهاوین بێ زعاوا سارم زوستان بێشترە ئارم تو بێجه بێ شترە وارم وەرە ئەی عەشق و ئەڤین وەرە دیوارێ ترس و شەرمێ ڕاکە وەرە دەرگەهێ دلێ منش خۆرەڤەکە لەبەر هێزە تە تو نەما تو حکمداری لەبەر دەریێ تە کۆلەما دڕێ بازا تەدا نە پەرەگرافم ئەز نەخالم نە نوقتەما ئایاتە تا ئەزبەرە منە تو چو بێژی ئەڵپەیتەما لەبەر دەستێ تە دخوێنم تو شێخێ منی ئەز فەقەما وەرە ئەی عەشق و ئەڤین وەرە دیوارێ ترس و شەرمێ ڕاکە وەرە دەرگەهێ دلێ منش خۆرەڤەکە وەرە جارێک من ببینە تاما عەشقێش مرە بینە قەید و لەلێ من بشکینە قەدەرا من تژی دووڤە بنیفسینە برەنگێ خۆی شۆخ و شێرین ژیانا من بنەقشینە وەرە ئەی عەشق و ئەڤین وەرە دیوارێ ترس و شەرمێ ڕاکە وەرە دەرگەهێ دلێ منش خۆرەڤەکە دەستێ وەسۆڵم بڕاستی ئیرۆ وە مامۆستا و هەروسا برێزکەکێ هەواژی بڤان هەلبەستێ خونی گرانبەها و بەرنامە مەگەلێکی خەمەڵان بڕاستی سپاسیا وە دکن و خوزی ئەدم ئەڤینێکی یعنی یەکالی نینە gelek cara dualî ye xwezî evînê jî godariya wê helbestê bûye ku bersivek ji aliyê evîn jî bihate yanî wexta evîndar helbestê dinivîsin divê evîn jî bersivê bide rast e nava helbestê de mamoste hewar ڕاستە eger dengê me baş tê te kerem kem zêde pirsa nakin hema em eger helbestê we berdest hebin kerem kin helbestê xwe bixwin spasiya we dikim Ez ê ji were ristekê bixwînim tamam ser çawa kerem kin ser çawa bêdengiyek tîr şeva min da diqurtîne zilomatin zikakên bêxopanî melûl dibare hêrxinavek ji asîmanê bêstûn melûl dibare hêrxinavek ji asîmanê bêstûn mergê min dicemidin tarazin nizanim ne hêstirên beravêtina aşqa min in ev baran ne jî xweziyên li ber avê ketîn bê te û tinê risteyên ristek perşkestî û axînên veqetîna payîzûkên dilketiyên zozanî hinavê min dişewitînin îşev şevaqa di asûyê de asê mayî dengê dîkên qereçuxa keçel baraşên siharên sermest û çavmexmûrî şahidê aşqa min û te ne ax terazin stiya welatê bilind xifşa xezalan şenga paştexta dilên birîndar ev dilê hêsîr çend caran dibin ber aşê te de hat hêran çend derban di kemenda awrên belek de herişî çend bare di terazinê kinê te de terabî û çend qet jê qurifî lûmeya ji min nekin lûmeya ji min nekin biye tîristana ji çavên xezalî dibarên mergê min di kemenda awrên te de girtiyek ji bîrkirî xêrbendeyê asîtana xêrgeha kevna te me terazin di berbangek bi qedab de û di vê berbanga bi qedab de pirsa çîroka serpêhatiya evîna min neke bagera zaman berfa sor bîrhatinên qepîş girtîn dews û birhanê te li min wenda kirin vê sihara serxweş vê kebara bêweş tilsim qalb hêst gelî çend kevin û têmên gulî tamsalên êdî de were destê we sağ be gelek spas dikim na xilas rastî
بله اگر هلبستی و بس دست هبن نها دنگ باشه کرم کن اگر هلبسته که ودن جهبه که هوار ممست بکنه یا جی فکری و هبن کرم کن بیجم دودار یا ود کن از دلو بخوینم از یک کوبانش ورا بخوینم کنی کوبانش مرد پیدا کرد بله کرد جلبین ما بردی کنیم آسو درزی جبربانگی خم دوباره پیلین باشور پرپتین عورک رش و طاری عزمان بجنزرا و من خمانده بی آفس بی جمرینه او حقا بزی تاریتی اکس رومات عزمان واری من داد قرطان ماکینه زبانی شهرستانیت مرند باران سکر خونه آشی دوجه دیگران و از کووندارین دیلبر تمایاره لغابین هوبین سرخوش خوینا صبیه ماکا مندک و درجان قحبین بازار و بازاران لسر بجناتا جحر و درشان لیلین سکین تالان کرد دی مفر پیلا دوجه درجان و از تیروژن روژا تمایاره دنگ حیل لحیا کرده زن ترسو داودریجن پیخاست کنی زارو که من ددز بله دیاره دیسا اینترنت هنه که ویداری گرانت چه بله کرم که که هوا کرم دنگ حیل لحیا کرده زن ترس و داودریجن پیخاست کنی زارو که من ددزی هیوی دی چنجیر که دایی کان دلرزی ده دست پارچه رشت نویچی چرکن هلاکو به توزن به مریض لسر بجنان مشتنورا من دبازین هیوی جسر کفتنه بنرختره یاره ستار ناوه خوده ستیر ناوه تایه پیت بلند بیشگیری شیران عرشه بستون هجان گووندا گل هاتو آرینان و جنقین کت خوار و مشکدارن بیمریست قطابی ظروفین شکدارن در رشن دهاقان و از کاوای آسیتانا تمیاره تیز کتیه بوز دشاوطه تیروژن روژا زاغروسان ببین برق ببین بریز اول قمچکین رشد کد فرمین به بکتی لزگاکین کوبانا من لسر حفظ کتن و از ستاره شنگیتیا تمیاره سپاس وقت کن دست هر هبه هوار ما مستقبل بورینن والله فسیولوژی ما تبلیغ بیون زانه براستی ایرو دوی خلاقا ایرو دام و هر دو رستوران برنامه گلک رنگین کرد و گلک بتن یعنی تاثیرش کرد براستی اب وان هلبسته خونین گران باها دسته و صاحب گلک سپاست کم بله از این بگرم بری که بگرم جم با مستبدیم خواست پیام تماشاوان جاره کردی بخونم سرحاد آدارد و با مستهوار دلیت صاحبن سپاست کنم که سرحاد و سلاو حرمت خون نشان دیه و هر وسا اگر پیام تماشاوان هبن بین سر اکران بربان تیوی حوالی رژیم مخواست وگرم جمع شکا بدیم از هنه که لسر نویساندن هلبست و چاپ کردن هلبست پرتو کن نها مبری جوانی زمان دز ایروان روان دزگاه که هبو که وی داره پرتو تو هاتنا چاپ کردن یعنی لنها نرم
يعني ولد و دروي ولد يعني بیا کاری که بازرگانی جیه هنش جیه چاپخانه بله بیکو زیده روشنبیر لسر برهمن یا رومان و یا هلبست بسکن بری که تکه و بر چاپه دن کارن فکره خونه اکسر و یکی زلال بکن مستباده کرم کن يعني يا چاپکردنی ئێمە بخۆشی کە ئەس گەلێکی پێ ناگەهدارم لێ دەرێ بەس لە ئامەدێ ئەزانم گەلێک جە هەنا و مرۆڤێ ملوێ دەرێ هەنا کوڕامێ ملوێ دەرێنا دڕیا وادە یعنی ئەسەکە ئەڤ هەلبەستێ من وەرنە چاپکردم پەرتووکیژیکێ وێ دڕیا وا دەبێ یعنی ئەزێل گەلێک جا بپرسم وەکە مەسەلا تو گوتی نەبەس مەسەلا چاپکردنی هەموو چ بوویە بازرگانی نادوەختێ مەدا بەێ دڤردا تشتێکی متخواست ئەس بێژم هەلبەست وەختێ تو گوهدار دکێ ئەو هەست بێتر ئەوکنی ژی خوێندنێ بێتر و ئەم دزانن مەسەلا زمانێ کوردیژی نەخاسم دەناوا نفشێمەی نورا بن مەسا یەک ژێ ئەس بەحسا زارۆکێ خۆ بکەم ژوارە گەلێکی گران تێکۆ بخۆێنن یعنی حتا هەڤۆکێکی دخۆێنن خۆیدان سەرێوا دەتاوێژی برێدا ئەو هەست وندا دەبن لێ وەختێ یعنی سەدی سەد مەسەلا هەموو گوهداریە هەوار کرد ئەس وەختێک و ئەس ڕاژمەوەی هەلبەستاوی بخۆێنم و تجارە وێ گەرمبوونێ وێ هەستبوونێ نادێ من وەختە ئەس گوهدار دکەم ژووی کەسێک و هەلبەست نیسانی ژبەر و ئەو کەس وەختێ دبێژێ یعنی هەستێ خۆ دژی هەستێ خۆ ددێ نەوەکە کوتبرژێ سەر کاغەتێ ژبەروەیەکێ ئەس پێ فکری معنیزانم وەکە دەرفەتەکە ولۆ هەبێ بەردە دەنگ هەبێ بەس هەر پرتووکەکە هەلبەستێ ئەو دەنگ هەبن ئەبێ کوت بکار بێ دڕیا وەکە بێ کۆمپیوتەردا درابێ ئەو بدێ تا هەم بخۆینە هەم گوهدار بکێ و ئەس بارم وێ بهتر ئەو سەر هەبێ لەسەر وێ ژبەرک و زەحمەتیت کشێنن حتا وان هەبۆکە وان گۆتنە ئەو دکن ئەو هەست نابدە وندا ببن گوهداری گەلێکی خۆشترە ئەس جارنا ئەڤ کۆمەمەیە وەتساپەیە یا چێڤەدانیا هاجۆ هەلبەستە خود وردە ژوارە دشێدم ژمرە دەبێژە کا بدەنگ ژمەرە بشێنە ژبەکو ئەم گەلکی زەحمەتی دکشێن حتام دخۆێنە ئەرێ ژبەروێژی بەێ نزانم هەر جارەوەکە ئەو دەرفەت وێ هەیە ژبەکوی زەمانێ نەها بوویە وەختەی تەکنۆلۆژی حتا تکارێ هەلبەستێ خوا بکێ یوتوب دا وەکە نەها گەلەکە مەسە هەلبەستبان ئەس گەلێکی هەلبەستێ میێ ئەوێ هێ نەدیتنا بەس ئەو فەرهاتێ فەرهاتێ مەردۆ ئەس گەلێک هەستیوی لە هەلبەستی وی ئەس وەختێ دەردکردمە جانا سباش خۆ دەردکردمە مەشێ گوهداریت کەم دێ تەلەفۆنێدا بهتر یەک بووە ئەوەی ویت هەسێ یعنی گەرەکە ئەم ڕێت ژدێلا پرتووکەوە باوکن ئەوە دڕیا ئینتەرنێتدا وەرنە وەشاندن وێ گەلێکی باشتر بێ و بێتر وێ بگێژێ هەر کەسیش و هەروسەشی ئەو باندۆرە ئەو وڵاتێک ئیرە کورد نەدەوڵەتن باندۆرە وان وڵاتەژی سەر زمین کریە یعنی ئیرە کوردی سۆڤێتە بەرێ بە ئەڵفەبێە کریلی خوێندنە نەها وان ڕەن زەحمەتە کو لاتینی بخونن باشترە گۆدار بکەن وی هەلبەست وان یا ڕۆمان نویسەکی وسەژی ڕۆژاوا باکوور باشوورە دوا دەبینم گوتنەوە لە جیدە ڕاستە بڕاستێ بله اگر هەلبەستێ و بەردەست هەبن کەرمکەن بەرنامە مەشی هێدیدی بەر بە داویە و کەرمکەن هەلبەستە ئەکە ئەرێ هەیە یانێ هەلبەستەکێ دیسە سەر هەستێ بندەستنی هەستێ کۆلەنە دتەنورا ڕاستیەدا من خەونێ خۆشە وتاندن
داکو ئەس نانێ هەبوونا خوا ببێژم di qefesa bêdengbûnê de bi haweriyê min hêsîrman hestê min bûne kola û nikaribûn qeyd û lelan bavêjin bi ser xemên xwe de ez melûl bûm bi ser êşa xwe de xeliyam peyvên ku nehatîn gotin di dilê min de bûne girêkên kor min nikaribû wan ji hev vewêjim li ber vê rewşê bêçar mam di gewriya min de gotin pirin lê zimanê min nagera ku ez derdê xwe ji we re bêjim Spas dikim destê we saxvan bi rastî Spas dikim. edim ew jî wek helbestvan ew jî wek îradeyekî ye yani ba helbestvan çê dibe ku dikare helbesta binîsin yani her kesek nikare xwe ra bibe helbestan divê jiyana wî bele zehmetî derbas bîye yani jî bandoreke binê tesîr lê kiribe yani bandor lê kiribe ku ew bikare hestê xwe di nava helbestê xwe de bihûne û binivîsin. Bele rast helbestekê dî jî Kurd heye belkî ev ya dawî bê ez ê ji we re bêjim heval ew helbesta li ser kobanê got ez jî dixwazim ser weke çêmeyê qehreman ku şervaniya we bi nav û deng bû dinyayê hemûkî de belav Nav û dengê miletê me bi rast e keç û bele wan şehîdê me keç û xortan bi rastî nav û dengê gelê Kurd li cîhanê bele rast keça rojê çapûk û çeleng bejna xwe te pêça bi rext û tifing natewînî tu qet serê xwe li ber zilma bi top û teng şervanê tu li deşt û çiya di cenga xwe de bi nav û deng çavên bêtirs stêrkan dipekîne ronahî dike esmanê reş şevên tarî dixemilîne dilopên xwînê dibin baran dişon dewşalingên qirêj li ser axa pîroz dihilîne dişûn wa de xeçxecokê sor lê diçîne tîrêjên rojê li biskê te dan sed xalê rengîn xwecê vedan dengê hêz û berxwedana te dinyayê girt û ber nedan xwediyê paçê reş li ber lingê te sicde dan nîne kesek li hember te ji dayikbûn qet xwedê nedan bi navê te ez hon dixwim bi navê te ser bilindim bi kilçovê rûmeta te her du çavê xwe kil didim di dilê xwe de te diparêzim heta sax bim ez söz didim destê we sax ve dengê we her li dinê ve bi rastî wexta ez godariya helbestê we dikim edim çima qedera me Kurdan adnîgariya welatê me kete cîkî wisa de hesas îro em Kurd habin dest bin zulm û zordariyê de mane û her wisa mamoste helbestvan Reşad Firat divê hest û destê we dest xwe mamoste hêje silav û hirmetê wî jî heye silav û hirmetê me jî keke û her wisa xwişka me hebûn derîkî ji silav û hirmetê xwe şandiye silav xêrhatina we dikin silav û hirmetê me jêra û kekê İlyas ew jî silav û hirmetê xwe şandiye û her wisa xwişka me Leyla çil dergûşî divê weşan xweş mêvanê te bi xêr hatiye spas dikim xwişka Leyla silav û hirmetê me û xwişka bediye bi rastî kekê Serhad Adar divê mamoste hewar dilê te sax be bi rastî spas dikim lê mamoste Şêrkoyê bindest divê dema we xweş be spas dikim kekê Şêrko silav û hirmetê me jî ji we re mixabin înterneta baş şewk nebû ku mamoste kekê hewar be
یعنی هلبسته خو ما و تماشاوان را بخونن و جا نواج چه دبه اگر تا برنامه ما هیدی بر به داویت شکر بعد اگر گلی گوتن و چاد بین لسر باس گوتن و داوی هن کرم کن او بکن بیشن هم تا خاطر خون جو تماشاوان بخواستن بله کرم کن اسپاسياتكم أهوال مسعود كوتافي درفتي داما كو مضى هلبستي خوا آنينا زمان وما پیشکش کرن پروگرامی وها براستی گرک هی بهتر پرتر بنج برکو خو کم گوتی برین ها دنگی خوا ایدی بویا زمان اینترنت و بویا تکنولوژی و هر کس تکاره دی بگیجی دا افجی زنگین بونکا از هوال هوار ونداو از گلکی کیف خوش بوم که من گهداری اوان هلبستی وی یان رستی وی کو هاو قاسي تجيبون يعني اباندورا كجلكي مازنكر و از گلکی کیف خوش بوم کو ان شاء الله لگورا دلوا بروگرام در باس بوده و بلكي ام جاري نتيجة هبدو ببينن ونحمو و تماشاوان جي كي حمو من خير وخوشي دا سپاسیا و تواتك سپاس کن فبعدين دوباره هم براستی هاتنا و برنامه ما خملان و رنگین کرد به وان هلبسته خون گرانبها و سپاسیا که هوا جدکم براستی راست هنه که خلالی اینترنت چه بون صلاح و حرمت ما دوباره شکر که هوا و برنامه پیش روزی تا البته جرا ام برنامه دنیش پیشکش بکن و تماشاوان هجا دوی خلاقا ایرو تا ام هاتنا داویه و حتی خلاقا کتن بمینن دخیر و خاشیه تا خاطره و سپاس